bienda amaso. abakiri inyuma gato muhagaze gusozera aha abashikiriye nibakomeza hano abakiri inyuma niwe muhagaze aba bari hano nibakomeza kugeza kuri abo inyuma abandi mwihangane dukomeza gusezera kugira ngo tuvuge umwanya muremure nimuze kiravuga reka gusaba rero gusa please mukama nyagasani yezu kristu igihe umaze gatatu mumva watazimva kwemera ino impamvu imva y'umuntu yo itwibutsa ko tuzazuka girira ubuntu bwawe umuyoboke wawe kuruhuka n'amahoro uhe n'umugisha imva igiye kubika umubiri we kugera igihe azazukira mu rumuri rw'iteka we uzaduha kuzuka no kuba iteka ryose. Sama yanze
mbere abantu ni mureke ndi ababwiye Igwe nyuma abatazubwenge gitahepfutaza guhuru ariko birereye mu mahoro imitima yabe usabe kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umubyeyi wacu tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye
akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwo wazutse. Muze dutakambire umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushire mu batagatifu mu bwami bwiwe. Nyagasani umuhe iruhukiro ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Tugire Kristu. Uko bisanzwe tugiye kumusezera, hanyuma ababishoboye barakoresha amazi y'umugisha zahezagiye, hanyuma abandi bakoreshe amashurwe, indabo bazanye, kugira ngo tumusezere mu mahoro kandi tumusabire ku Mana. Hatagatifu batoni w'Imana, iyo muri murahiriwe, Imana yarabakunze, ibakundira ubutwari bwanyu. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mwiza. Nemera Imana imwe rudende, Data mushobora byose, ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera kandi umukamo wa Yesu Kristu, umwana w'ikinege w'Imana, yabyawe na Data atamyakirago. N'Imana iva ku Mana, n'umuco uva ku muco. N'Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Yarabyawe n'iyaremwe, asangiye kamere na se. Byaremewe kuri yavuye mu ijuru ateza abantu kugira ngo adukize. Yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya ku bwa mutima mwera, yigira umuntu yongera abambwa ku musaraba ku bwacu.
kuri Ponsiyo Pilato arababara arahambwa araheza azuka ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe hanyuma yura mw'ijuru yicara iburyo bwa se agarukana ubuninazwa aje gucira urubanza abazima n'abapfuye ingoma yiwe ntizobigire nemera kandi mutima mweranda umukama ari we soko ry'ubuzima akomoka kuri data na mwana turamusenga kandi turamuninaza nk'uko tubigira data na mwana niwe yatubwiye mu bahanuzi nemera kandi ekereziya imwe nyeranda gatolika kandi ishingiye ku batumwa nemera kwibatiza imikuru ibicumuro ari mwese ndorere izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira amen. Dawa twese uri mu ijuru izina ryawe ninahazwe ubwami bwawe nibukwire hose dushaka n'ibigiwe ku isi no mu ijuru uduhe ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi uturekure ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi ntuduteranye ibitwosha nabi amara udukiza akabi amen. mwaramutse mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiwe. mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonone ubu n'umunsi tuzopfa amen. mwaramutse mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiwe. mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonone ubu n'umunsi tuzopfa amen. mwaramutse mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose umwana w'inda yawe yesu mariya mweranda nyina w'imana dusabire ubu n'umunsi tuzopfa mwana na mutima mweranda uko byamye mbere hose mbere ko n'ubu mu myaka yose amen. ewe yesu mwiza Yesu ibicumuro byacu dupfire ab'ijuru nimudufashe kuzirikana irosari ikigo cya mbere mu by'ibikiro binezereza marayika gaburiyeli abwira bikira mariya ko azobyara umwana w'imana kwemera ububizi wa twese uri mu izina ryawe ninahazwe ubwami bwawe bwuzuye hose shaka n'ibiryo ku isi no mu ijuru n'ibyo bitandukanye hose nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi ntuduterane ibitwosha nabi amara udukiza wuzuye inema mu bandi bagore bose umwana w'inda yesu mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonone amen. wuzuye inema urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe
abagore bose n'umwana w'indawe yesu arahezagira mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abo ubu n'umunsi tuzopfa amen hani n'ahazimana data imana mwana imana mutima mweranda nk'uko byamye hambere hose bemere ko n'ubu no mu myaka yose amen ewe yesu mwiza dukize ibicumuro byacu dukingira umuriro udahera kandi nawe mu ijuru na cyane cyane ukeneye igikorwa cyawe turazirikana icyiciro cya kabiri bikira mariya agenda kuramira mwene wabo elizabeth dusaba inema yo gukundana dawa kristu mw'ijuru izina ryawe nihimbazwe ubwami bwawe bukire hose uyu munsi turekure ibicumuro byacu nk'uko natwe turekura abatugiriye nabi kandi bitosha nabi amazi kisakabi amen mwaramutse mariya wuzuye inema umutima muri kumwe urahezagiwe nanjye bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiwe mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonona ubu n'umunsi tuzopfa amen mwaramutse mariya wuzuye inema urahezagiwe nanjye abagore bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiwe nyina w'imana dusabire twebwe abonona ubu n'umunsi tuzopfa amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonona ubu n'umunsi tuzopfa mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonona umunsi tuzopfa amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonona ubu n'umunsi tuzopfa amen mwaramutse mariya wuzuye inema umukama muri kumwe mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonona ubu n'umunsi tuzopfa amen mwaramutse mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiwe mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonona ubu n'umunsi tuzopfa amen mwaramutse mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiwe mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonona ubu n'umunsi tuzopfa amen mwaramutse mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiwe mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonona ubu n'umunsi tuzopfa amen mwaramutse mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe yesu arahezagiwe mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonona ubu n'umunsi tuzopfa amen hari n'ahazimana data imana mwana w'imana mweranda nk'uko byamye hambere hose nibimere ko n'ubu no mu myaka yose amen dukize ibicumuro byacu dukingira umuriro udahera shikana imitima ya bose mu ijuru na cyane cyane ikeneye izina ryawe ninahazwe ubwami bwawe bukwire hose no mu ijuru ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi turekure ibicumuro byacu nk'uko natwe duteranye dufasha nabi amazi kizakabiri amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abonona ubu n'umunsi tuzopfa amen
nyina w'imana dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa amen mariya mweranda nyina w'imana dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa amen nk'uko byamye hambere hose ntibimere ko n'ubu no mu myaka yose amen dukize ibicumuro byacu dukinjira mu butabera shikana imitima ya bose mu ijuru na cyane cyane igihugu cyawe izina ryawe ninazwe ubwami bwawe nibupfire hose ibyo ushaka ntibigirwe ku isi no mu ijuru ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi ibicumuro byacu nk'uko natwe kwishati n'umuntu tugire Kristo tugire Kristo nimwegire hino tugire Kristo ku izina ry'umunyago wa Ntakaburimbo Louis muranyumva mwese ku izina ry'umuryango wa Ntakaburimbo Louis nagomba ntangure kubashimira ku kigoro mwagize iminsi yose twari tugandaye hako mutagize mu kuremesha umuryango nkaba nongera ndababwira yuko uyu mwanya twongeye tukabashimira umwanya mwashoboye kwigora mukaguma ngaha kwifatanya n'umuryango rero nkuko musanzwe mubizi uyu mwanya waje gushingura uwacu tukaba tubona yuko abantu baje kare barambiwe kandi bamwe barashonje bagizindutse mu gatondo bagenda n'ubu urabona ko batararuhuka
kandi bagize iminsi barushe twari twifuje rero yuko mwaka kanya ko bashimira tukababwiraho ijambo nyamukuru tuja kuhurira tukaribabwirira kugira ngo abantu bashobore kuba baragenda tuje guhurira aho turi bukarabire kugira abantu batahe hakiri kare. Rero nk'uko dukomeza tubashimira turabashimiye cyane ku kigoro mwagize tukaba tubasaba yuko aya ni majambo tuja kuyabandaniriza kuri bayita Assemblies of God kuri ya sengero yo hamwe ya Gatolika hamwe higa babana b'incuke ya prive Cesare niho tuja guhurira ibisigaye turabibandanirizaho hanyuma murindire gatoyi ibisigaye niho tubibandaniriza tugira dutanga umwanya rero murabona yuko ibikorwa tutotegereza byose twashaka tubaha akanya bashireho ishugwe abafundi bakomeze burereka tugomba tubaha akanya bashireho ishugwe abafundi bace bashiraho ishugwe duce dukomeza kw'ishuri bita ku kademi ni ngaha hafi ya Katolika batahazi agahera gatoyi bashireho ishugwe wamaho yaguheshuwe n'amaraso umutima n'umwana by'umwana wakunda cyane umukama wacu Yesu Kristo kugira ngo dushire ibicumuro byacu n'ijisi yose ya mudamu yagiye ntimumurinde ale murakoze nimwegere mwegere dushiraho ishugwe muramwegera hagati
dusabe mana wacu zirashitse guha amahoro umubyeyi wacu n'umutware azagera iwawe azaruhukire mu mahoro kristu mukama wacu bya data n'ibya mwana yego murakoze ubwo rero abantu benshi muri hano mwumvise aho duhurira ntimukebye mukomeze aba nabo barasigara barakora abamotari soma ibindi neza mu gatondo mwebwe mubirangize gutya si ibintu musigaho gusa ibi bintu buya ntibarara babyiga